Atiripi Cluster Level Federation Pen 7 miles Rongkang Cheralong ke Chengsi Angdeng Radamaipi ke Paman. Sarubothar la pen Diopani MSC constituency at Penjar Perlang Sujutang Asa Hemalong John extended amai kangni. Karbi lo Charlie Asong pen Raki Hormo Putak Chirok Tok Asai Kedeng. Karbi prime time along penili Vidurban Krupi Kadukawe Panta Karnam Pachiriklu Nanbir Tangton pen Arjekta Assam State Rural Livelihood Mission Akera pen Pini Jangmi Nipai Cap Arnia Atiripi Cluster Level Federation pen 7 miles Rongkang Thir along Kichengsi Angdeng Rodamai pi Kangni Cluster Level Federation Mai Pangcheng Pon Pia Prang Ada Porpai Nerkeba Porpen CLF Alama Mai Pupensi Pangjar Pon Apiturat Amai Pi Porpai Kresia Porpen Mai Pangcheng Ponlo CLF Amai Pupen Kechori Pon Amai Long Aluhi Amban Pen EM Kachirong PP Lumbajong VDC Chairman Lawrence Ronghang Difu DRDO APO Retired Mutilal Rabha Simarong Hangpi Lapen Penaan Kethiki Dingatum Chetong Du Mailong Cluster Level Federation Akong Chun Bangpi Dipali Ingtibi Pen Mailong Lam Theke Jai Pon Ke Labang So Cluster Amhang Theke Surihinira Kret Chokan and Kanajakong Ajiklo Nipai Krener Kep Arnisi Mahang Patek Ponlo Halaso Arni Pen Pinian Labang So Cluster Along Parok Ketom Rasir Kep Kebra Troxy Self-Help Group Dolopusi Mailong Pachini Pon EM Rong Pipi Pen Mailong Lam Theke Jai Pon Ke Self-Help Group Kesenki Akenang Sot Lasya Rong Tin along Self-Help Group Seng Pen Government Pen Mason Avarsai Kachu Endun Jiapat Akenang Sot Lopusi Mailong Lam Theke Jai Pon Ini tu raw lang itu kita lagi kedam lagi lahai bagi itu government nanti ba government pun nanti pusami itu ବ୍ୟବହାର କରିବା lagi ale patro pansi itu kan lagi ba kosong itu lahai ale dolo purutane itu cithang lagi ma ba itu soa pansi kami pilong di ma school sampai padung lagi ma lahai lagi itu makan lagi Nona ke selha group tisengo porotante isia committee lo ladak 10 jon ba bakep dogi ba record dogi pusitame la haelo itu committee kate ma chingai ponsi itu posong sigi plan gima posong ke kan itu ane ke gima la haelo si itu chingai pon ka kate ma ta chingai pon lagi Jarpalang Sajutang Asa Hemalong Sarubothar Lapen Jopani MSC constituency at Tumpen Pini Jangmi Nipai Cape Arni Analo Porpai Kresim Apor Malompen John extended Amai Kangna Birta Card News along Birta Nangli Sarubothar MSC constituency Amai Pi Sangpi Kadom Terang Pipen Kechoripon Amai along Francis Bangrapen Mai Ki Phalam Thelapen Aluhi Pachini Ponlo Aluhi Sarpo Aman Pen Kachitong Dun MP Buren Singh Ingti MLA Barim Atum Bira Singh Ingleng Klengdun Ingti EM Barim Atum Surjarong Par Ashok Teron KADC Chunbang Suren Singh Narlapen Congress Klembang Pubang Piatum Chitong Dun Pen Mailong RDP Dun Mailong Lam Kachathan Kachingwai RD Ki Bipon Lake Sarubothar MSC constituency Angkang Lapen Diopani MSC constituency Angkang along Congress Asong Kapangtang Pon Tuje Pan Bidisuri Chithan Chimum Pado Lapen Kivangji MP Kilega Hut Congress Pen Kachitoydun Abang Puapan Ongdunga Vote Pen Kapahay Pon Tek Apan RD Doklong Pen Chithan Chingwai Pon Kedamtang Congress Kachari Pon Boma Hut Ke Asap Sovet Asonta Chirap Chipajir Pon Long Bontan Non Radapan Kupisi Kipi Pon Tekma Lake Radatum Tek Long Po Non Ke Jang Thodor Kapajum Jikali Si Ador Kipabat Pon Tulog Pen Hormu Hotar Ador Kapasopu Pen Chenglok Penangan Alam Chithan Chimum Pado Pon Pen Mai Mesening Samjin Pen Pachun Pon Karbi lo Charliasong HDP Arop Lapen Karbi lo Charliasong Bokatan Regional Committee Atum Jangmi Kep Arni Rakio Hormu Ok Pranapan Hino Puapotak Mirjang English High School along isi Chirok to Amu Pachun Pon Araki Kenangni Ekai Silang Po Alam Athepi Pen Karbi lo Charliasong HDP Asa Hemalongta Chirok to Asai Padutu Raki Mate Drugs Kirim Ke Kitialo Sam Drugs Pen Chipahilo Nangji Karbi lo Charliasong Asong Jatum Lasso Alam Kiturmi Owi Kimia Pan Than Pachini Nan malam sa apor pandhina parman bir daming tumarik senang. Jubho Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Taramnala Road, Difu, Karbi. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, dead to inject, jam pad, and
pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Please make your visit in AL Exotic showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near SR Petrol Pump, Difu Karbi. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Kanj, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihna mo pipo that pirtalang wang thulu chikip isi aning ke memoni datum Karbi Anglong Autonomous Council kedama towaralong paru krisir kebra pho aningkan chitini phai kripli ani difukala kendra akimi seng se lun kan lapen arjan ki aning ke dok ove phan isi kachar anghap ingpupon pining anke difu kala kendra arta nikan chok kebra ke thaman pleng tanglo nikan chok kebra ke thom difu kala kendra keseng arnya long pachton pen jangmini phai kep ani kendra mai phu mukul chandra borwa lama ingthursi aprang asonasana jaimek angdeng pachun pontu karlitang atuma phan kachikimo adichi ham phang klembang koren das aphasi pekpon lama kangthura mailong difu kala kendra akong chun bang dilip kumar das pen chenglok pen anarleng ke saratum chitong dun rinti Karbi Anglong along rike kilang memiason dupik lason thak thaksi tora basa adung het oklong ku padim along tak kijur kilang memiason kedua jok tourism asai kamen lak atang kapet selam ponlo setame labangsu kijur kilang adima pharman rat athengno sai kam hin pen ku anma kapachithang nangji kapachithang thek thedel ajok kaselam dam ason do anta nang hinobom tanglo lan chotakali lasok kijur kilang adimalong kang rampen ajok munidatum kijur kilang dam tahai bang awidet asonsi chemanlo sorkar ahin pen kapang dak pon ke Karbi Anglong along ria phan kijur kilang anathu ardi kibi pon jia putha kapachatak asai ta padu pon titi an chotakali union minister nitin gatkari MLA kilika praman mate vote ke hang amayalong nangka chitong duna hut kaning jk Karbi Anglong along ri helicopter pen ke wang hut kilang along dopek an laso long ri ke kijur kilang along ri chadi lasi RDP pen madu sitami cipalong ponang popusi lamthi pangdak tekang sitami pini arni anta pachun chedet asonsi nang manlo lasi non Karbi Anglong Autonomous Council ke chari bom team Karbi Anglong ahin pen laso adim along puthot scheme deng pon tu pen anso se Karbi Anglong along ri amen kapati thang dun jia phan sai deng pon asonti mepikji lapen adungara aratum sitami kereng dun jia phan warsai long rinti popusi ongdung aratum pherangkia phan than pachini Karbi Prime Jama Birta Bangkila Maskang Ton Puniklo, Domi Takme, Kurang Tu.